video. Danes bomo uporabljali tehnične programe na bolj za Windows 7 oziroma itak se uporablja vsak dan v vsakom Windowsu. Tako da ja, ne, bom se pokazal. Tlale imamo antivirusni eden primer, Kaspersky, whatever, lahko imate kjerkoli, ali kakšen AVG, tle imate tega pač, navem. Bitkomenti za torrente, filme gledati, koliko rabite filmela gledate na komputer, Firefox, Innovation, vidite. Masina Plus, tle imate 7 number, tega imate živeti, Nero, CD, na Innovation, ta je z Windows 7 drugače, lahko ga bravo, originalno. Potem, Office, tle imate normalni čater, Пакетация не се научи, покажи, там пишете, много, форум пишете, цени за ребята и напишете вашу želju, ne da vam moram skos, pишете, ako vam pišete, nama se napišete,